أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدكيرت قرآن مورتماي آيتكم أو من نمور حاصل ويتو مسككم بجندن يكتم ميري بقرة سورة دويست تيرون آيت مفريق الله كريم كندان. الله سبحانه وتعالى وحي بسلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة ميستقم بيه إن أمة كمغا. كان الناس أمة واحدة إيمان كما صاف سيدا فطرتا مكندت هوغا ميستقم بيه إن أمة كمغا دين يفهوغا ميستقم دوغا من خلاف تم فدقن ديه إمن إيمان كمغا هريها إمن صلى الله عليه وسلم قبول القرآن الله عليه وسلم قبول حكم إما إيمان كمغا أدي صاف سيدا فطرة الله من غوني هريها إمن هما إن أمتك ميهم كمغا يبي دين يفهوغا ميستهم ودوغا خلاف تم فدقن ديه دم خلاف تا ميستهم ودوغا हम जस्सवा दबमट्टकान होता मी खिलाफ तहुगा इम्मे साफ हुकुम बयान को दबमट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला मीस्तह गात रसूल बेकलना नबी बेकन फुनगुरी फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन दिन मीस्तकुन्ना तेदो दक्कमट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी बेकन फुनगुरी नबी बेकन फुनगुरी गुफावरी कम खबर देबंगई मोमिनन्ना स्वर्ग कोई कम गुफावरी खबर अदि इंजार देबमट्टका एबही अल्लाह ईमान वा मीहुन्ना काफरुन्ना नरकाग वेंदनी अजाब कोई कम इंजार देबमट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल बेकलना नबी बेकन फुनगुरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गड़तकुन्ना अल्लाह ताला एदी वडिगन्नवागोई अल्लाह रूही वडिगन्नवागोई मीस्तकुन्ना साफ को बयान को दवमट्टका रसूल बेकलना नबी बेकन फुनबवी ए बेकलना अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुइबा वालबी ए फुइत्तहुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुकुम द बयान को दवी अदि मीस्तकुन्नट्टका अल्लाह रूही वडिगन्नवागोई त बयान को दवी
الدين الأخلاقيات تكا معاملات الله سبحانه وتعالى بيان قدر قيام الدوحبا ميستقلنا حجة قائم كرومتك رسول بيكلنا أدي بيكلنا باي فويت الله سبحانه وتعالى وافا ميستقلنا قيام الدو الله حضرتك ندنوين دنيا قولن واغن أحرمنا نيجيك أي كم بيان قدر متك رسول فنوبي أدي نبي فنوبي إما الله سبحانه وتعالى ينقوني كان الناس أمة واحدة إيمان كما سا فطرة ميستقم بيه أمة كمغا يفهغا ميستقم مدغا بابا تنفذ خلاف تنفذ ديا هندوغا ميستقمنا الله سبحانه وتعالى دكم واتقا رسول بيكلنا نبي بيكلنا فنوي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وفاولكم خبر دبا الإنذار پرمتك رسولنا نبي فنوي وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب أدي الله سبحانه وتعالى إبيكنا هغا فويت باوا لبي سماوي فويت حكي مدوم الله باوا لي فويت الله نرتكنا إيغا وني تدمغا داي الله سبحانه وتعالى هودغنا وابت كوني وسني فدين أي ميستقنا الله سبحانه وتعالى حضرة ورحمتك غتغا هدايتك غتغا الله باوله فويتني وأنزل معهم الكتاب بالحق حق غتغا إبيكنا فويتباوله إبهي إفويتهغا إبس باطل دبواه تكن هنان إفويتهغا هنان صاف سيدا تدو خبرتا الله سبحانه وتعالى قالوا تكن الله رسولك النوا بويتن إم صاف تدو خبرتا حق بطغا باولي فويتن أي حق بسولتن الله بحضرته وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات إفويتهغا الله سبحانه وتعالى بيان قدوي ميستهم بدغا من خلاف ودنو كنتت ميستهم بدغا خلاف ودنو كنتت فايسلا قرآن بويتن إفويتهغا بيان قدوي كباكن ميستهم بدغا خلاف ودنو كنتت هوترين إم رنگل غتكي إم صحكم بلو حكمكي رنگل غتكي كباكن إفويتهغا بيان قدوي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم دين الله سبحانه وتعالى ينقوني ميستهم جمدغا مهارن وفتيان قصوا خلافتا ميستهم دغا وفتيان مي خلافتا مي خيال تفاعل وفتيان ديئي الله سبحانه وتعالى حضرتهم ميستكن فاروغم وحكيتا بيان قدم وفهوغا حق رنگڑگوی ميستكن لغاتا نغم وفهوغا ميستكن بابا مفدقا من خلافتا ميستكن مهار مهر خلافتا مفدقا ديئي أي كيب بغيا بينهم مؤمنون غمجة كافرون غهتهوغا وحسد بري كمك بودكم ندوان حق رنگڑگوی تحقی كبايا نيگن ننو حقرانgal goitta haki kobayakan engitibe muinuga macca kafanuga hittahuga hasada beri kamit ke bodo kamu haggo engigen tibe emi hum hagga inkar ko haggo gamul nukurma emi hum dakka bahanata khilafta mistam eduga mihri Allah subhanahu wa ta'ala mistam eduga ufidifa khilaf na ufidifa miwani min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat emihun nang Allah subhanahu wa ta'ala hadratum faalukum bodogum wa dalil taka hekita aw mafahuga hujjatan aw mafahuga baghyan bainahum emihun remeduga mu'minun ga maccan onna hasada beri kamit ke bodokam fahadallahu alladhina amanu fa Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun nang hidayah terbewiye فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق يميهم اختلاف
emi hangmeduga khilaf fedigan dia kandet tahoga hak orangal botaki ko bagam mu'min nang Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodwa hak orangal magam ma Allah mi honna magtekwi fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi iznihi ilaha ga izna fulay emima tedumaki Allah dakkawa itu Allah tedumo dakkawa fi'alaku maghfiratan mi hakune ma Allah maghfiratan fi'alaka tedumo dakkawa mi hakusno hunna ne Allah subhanahu wa ta'ala yangoni wallahu yahdi man yasha wallahu yahdi man yasha Allah irada qurba alaka Allah subhanahu wa ta'ala tedumo dakkawa ila siratin mustaqim sida vegamwa tedumaga sida vegamwa tedumaga ngai suwaruge diben moimmaga suwaruge magfahi podde muriha kamaka emi hegan Allah subhanahu wa ta'ala hadratun tedumagu dibigen dimaki wa rabbul ni'mat ma Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala irada qurba alunna tedumagu dakkawa fahidu kurimiten nebe bayak maghfiratan bayak tiben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfan ke bodbe Abu Talib gfan imam ekale gfan ades tanno gende bodbe fulay shahada bidar wa he qiyamit hoga Allah ga hadratuga bodbe biya fa'fu suwadu magi denneveni sayrunne Allah Ta'ala ekama begutum kirtum Qur'an ga wahyi Qur'an ga foni innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha kade gfar kitam melo bifwa mi hakabus tedumo dekkamo ki kade gfar ga ipurga wa kamen nune walakinna Allah yahdi man yasha ehnikam Allah irada qurba alakan Allah subhanahu wa ta'ala tedumo dakkawani ema Allah subhanahu wa ta'ala hadratun alhamdulillah Islam dina tedumo ligumaki niumai tahwa tereng emme bodo nyamai bi Allah subhanahu wa ta'ala alumminna alhamdulillah Islam kamga unga heu tawfiq tabbar man Allah imam be alumiti biden alumga macam wajibaki dinuga sabitu alukamga kiwagivum Allah syariatu Allah subhanahu wa ta'ala haram qurba nahi qurba fawaid meha kan tattakun duru hali mahura iman kamati margan nawato Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga dua jannu he amal ummati daimati bemihum Allah subhanahu wa ta'ala emihumna he kan tattaka tawfiq dewane adi la ilaha illallah kalimah matiga marwati umge he tawfiq dewane la ilaha illallah kalimah qima di hisab limuni yakinu la ilaha illallah kalimah qima faga miha yang Islam dina newaduni yafaga den imtihan dan enak kurimatiwane dinuga enaga sabit kan hori mimbare imtihan kurumataka Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun boditi imtihan dan Allah subhanahu wa ta'ala emi haka kurimati kurabawan egotum kiri tum Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahyi kurabawan ga honi am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum an tadkhulul jannata tiabamin hi qurani hayye tiabamin hunna swarga wadawene kama tiabamin hi qurani hayye mu'minun ne tiabamin hi qurani hayye tiabamin la ilaha illallah kima adi hisabun imtihana kanu la tiabamin swarga wadawene kama la ilaha illallah kalimah kima fahaga demmi haya boditi imtihan takrimati wana imangani am hasibtum an tadkhulul jannata tibamin hi qurani hi tibamin swarga wannana kama walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum tibami hunge khuriga mi hunna khurimati fada imtihanata tibami hunna khurimatun wa nuwata fada imtihanata kanula
tiabami huga kuriga mi hunna tiabami huga kuri la ilaha illallah tiya ummunna kurimati fada bodati imtihan da kurimati umakanu la tiabami huga fasaya kamaiki swarga wannana kama tiabami hi kurani hiye ema kirtan Qur'an ga mi ayatu mi gani kum kameto kirtan Qur'an ga mi ayatu mi gani ma Allah ga hadratun swarga de miha ma Allah ga hadratun swarga de miha la ilaha illallah kalimatu qiyam fahuga deen ga alukan tattangena farwa teriwan jehe adi Allah taala haram korba nahi korba hoimya kan tattangena do hedi wanja de fahuga miannani emme muhimu kanta imtihanata duniyage imtihanata hoga ena hibbar bada kuranji asum war bada kuranji kurige ummat hoga mi humna kanta began diegoi mista konna Allah mi handuma kotte bani almenge kurige mi hum almenge kurige mi hum la ilaha illallah kalimatu mi hum emi hum nabas boditi imtihanata kurimati imtihanata hoga kurimati ga emi hum hibbar kurigi hinto kaiterikan kolam nande hibbar koram sega nihayat diyai walamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa dati undabuta emi honna kurmati biye dati undabuta emi honna kurmati mihayat Allah subhanahu wa ta'ala enage nafsuga imtihan ka kurmati koraba enage nafsuga imtihan ka kurmati koraba kiri bani madu kama kantatta ena kurmati koraba gen adi lobiwa nafsutan enage lomatin gendawagen adi mudaluga Allah imtihan ka kurmati koraba image daringe tibaga imtihan ka Allah subhanahu wa ta'ala kurmati koraba dini gotung kurmatwa imtihanata bodati imtihanata ngai mihan gos baawar imtihanata dunia Allah subhanahu wa ta'ala ge alatakun nattaka Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kurabba embima Allah ta'ala yang gawani kurige mihum arun men kurin la ilaha illallah kiyanti mihum emihum nak kurimati imtihanata hoga wahaka mi khabar derbani massatuhumul ba'sa emi honna dati undagu tak kurimati biya waddarra ba'sa waddarra intihad dati adi intihad undagu kantatta wasulsilu waragada bing helmana fademi honna imtihan ka kurimati ngahidu emi honna faadahum bingana demikan dia fade wasulsilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu adoswa hatta yaqula ar-rasulu rasula midal wajjawadande walladina ma'ahu kadeng fan waluga tibbe bekanna mata nasrullah ahraman nasru dibeni kongira kungi subhanallah ahraman den kongira kungi nasru allah imtihan ka fo imtihan kurimat yawm kurimat ekibai bawatu imtihan tak kurimat yawm kurimat gos mihunga undagula mihunga furassaya mihunga malamata mihingos imtihan ka fo imtihan tak kurimat yawm gos ege nihayat imtihan ta diyaman to rasula bidarweni adekade faanaruga tibbe mu'minna ei ebe kanati emme khaitir kaum uga misal jasawa tabi bekanu uga bekalnati ebe kanu uga dufulum mifada ibarat bidarweni kiha imtihan ta bodithima Allah ta'ala yang gawani massatuhumul ba'sa dati kantatta undagu kantatta ba'sa waddarra intihad dati undagu kantatta ngebekal nakunutulai wasulsilu bing hilmana pada wasulsilu fayadahum bingar demikian dia pada hatta yaqula rasula bidar wajjawaddan walladina amanu ma huwa kadeng faruga tibbi bekanna
mata nasrullahi dong den kongirakun hayya haruna nasru annani kongirakun hayya haruna Allah subhanahu wa ta'ala wawdi wadigan nabi nasru degwani itan imtihan ta kaffahu Allah kuladumanta warafasiha kama yaki bekan nasru de sallallahu kuladumanta wadigan henna was itan imtihan ta kaffahu min nasruge mi kamyabi ge lazzat ebe kanna Allah mi degwani ebe kanuge kettirikan imtihan karu mattaka dini gotung ebe kanuge iman kama aqida ge sahabitu kan imtihan karu mattaka ema hisaba kantut diwa foga ebahi kettirikan ege nihayatan ge diyi hisab rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga be mu'minun nabas mi bidari oli mata nasrullah don kumirakum bawa ya nasru di beni Allah hadrat mata nasrullah ala dannare inna nasrullah qarib hama karun Allah ga nasru warang kairi begen be Allah ga hadrat kamyab liben nasru liben oi bagotu warak kudatan vidya warak kairi vidya adiwes ibbar kollawar adiwas kettiri wadaganwa emima kirti burwanuga hamayakani mi ayatuga maccawu nazaru hingadi kamga bis arwa minna egi kahawarwa waragina kandattanga gohoi ei mi ay furada fedde bitanga Allah subhanahu wa ta'ala mengoni am hasibtum an tadkhulul jannata tiyabami hi qurani hijje tiaba maswarga wadawene kamang iblis imtihanaka iblis musibataka unda iblis imtihanak kurmati nuwa tiaba maswarga wadawene kamang tiaba hi qurani hijja walamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum tiaba mi qurin isbadiya mi hunnan ikurmati bi halat tiaba man nas ifada imtihan takab tiaba hunnan bas kurmat nuwa fasiha kama yaki tiaba hunna swarga wadawene kama tiaba hi qurani hijje ko takro se ko tang hi no qurashe swarga yaki yi warabud ummate ke swarga yaki waram matri magam ke ifada ni'amatin ifada magam libeni dunia ke musibah taka dunia ke imtihan taka miha ke ko kenne dinu ga war sabit wegen ifada magam ka miha wasrweni tiaba mi hunde kuri golnu mi hunna me kantabbigan handan qurashe din Allah subhanahu wa ta'ala alun minna bore iman kamma warwata alun minna bore aqida ma warwata ketteri kamuga ebe kanunga misal jesse wada be kanunga wahdi bayan kartu bani ebe kanna me kantang hingga je ko mi duniga massatuhumul ba'sa wad darra dati hunda buta intiha kulmati bi wasulsilu zilzala wa bin helmana fade fayadarum bingad demigandi fade ihas imtihan ta podtu gandi hatta yaqul ar-rasul walladheena amanu ma'ahu ebe kallam ni kurmati wadaganne imtihan taka ebe kalum kettiri wadaganne biye ebe kalum kettiri wadagat kon daraja katto ebe kalum ketirega hunne rasulullah kettiri kam utuma emme funna bus be kala kamwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikade gefana arihuga tibbe sahabi be kalum mi imtihan tahak kurbiya intihaya mi dati unda buta kan intiha kettiri wadaganne dinuga ikurmati furasar tagara malama ittagara mi honge unda gola yesuma mi kan tata intiha kettiri wadaganne Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum kurimati kurwi dati unda buta kan ebe kan kettiri wadaganne emme fahwaqta jahannam bas ad rasulullah bas ad mu'min bas bida ne kutin kun dua kumbawe kum irakumbawe Allah bin naswa rahmati biganda ya hisab kaddan den bawe harum mihadik kawlan jiheni subhanallah abadu kangkang ing hadik ke nonan kirti Quran Allah taala wahi rabbuni inna ma'al usri yusra hama karhon dati kama fasih kambe
komme datika maka fasiha kam ben halite ke kantang abadu nonnan ema ebe kanna idar woni den abadu ni gotabbawe harum kantang den kundu harum bawe harum na kamya baka hamad dewe Allah taala ngoni ala tannar inna nasrallahi qarib hama baron Allah subhanahu wa taala gan nasrani waragai bedenne hakikatu gabes mu'minun Allah subhanahu wa taala nasru debbe ufawri kam khabarta tirtu Qur'an ga nasru ebe kunna diboda kan Qur'an nasru diboda kan nawana kam ufawri khabarta Allah debbe Allah taala tirtu Qur'an ga wahyi rabbi wala yansuranna Allah man yansuruh hama karun Allah nasru de nihaya hama karun Allah nasru de Qur'an Allah nasru de maki Allah inge begotan Allah fardu qurbi kan datta rakkat haram qurban hi qurbi emha kan datta kundur helimu dunia ke datin dagu kan datta musibah ittaka tima ketterimu bado badar rohigemu Allah ganiyaya rohigemu eiraku dimari bote Allah subhanahu wa taala hindu timami bar qurbi emme rangal kamga badagen Allah ganiya falak ketterimu rohigemu ihmeji kamga wanama Allah taala yang gawni wala yansuranna Allah man yansur hama karun Allah nasude mihan Allah nasude wana inna Allah laqawiyyun aziz hama karun Allah nuhanu gada fada aziz wan daras kalange ima kirtu Qur'an ge miyai ngawun aduluni ma armenge iman kan itra irada probiya parvada uma miha kos dibiganda hibwarakawan isvidia emme hewla fa be kanu misal Allah subhanahu wa ta'ala misal jasad ebe kana duniya kan tatta kurmetelen dia goy musawuni Sa'id riwa korponi ebe kare fanu berpahu farai pun kare fanu daroni qultu ya Rasulullah dinna Allah rasulai ayyun nasi asaddu balaan misnahu terega emme boditi imtihan takurati kumbay kattoy qala sallallahu alaihi wasallam anbiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ukron nabi be kanna emme boditi imtihanata emme boditi imtihanata dunia ka kunwati kumbay katto swajannu hinduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ukrobi al-anbiya nabi be kanna mi emme hewla fa be kanna emme hewla fa be kanna emme boditi imtihan tangi al-anbiya summal amsal deng ya jehigen deng solih walonna fal amsal deng ya jehigen solih walonna ema dunia ke emme boditi imtihan tangi nabi be kanna Rasul be kalna deng ya jehigen den tibbe be kalna deng ya jehigen den tibbe be kalna fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini insana ena ga diinuga imtihan kurwene insana ena ga diinuga imtihan kurwene fa in kana dinuhu sulban diinuga ena gadafada ko murje kamgawa masabit ko murje kamgawa ibahi alhamdulillah diinuga kanta takawara farwate diinam pura muhim hen bes kam ena ga warang bunha kamaka pura ena muhim mi duniga ena tiyai kan annawara takwa wale kan itruwani ena hewaka nasiba ka waka komme kam dimawa hi ena ga takwa wale kan itruwani tanawas kan itruwa takwa wale kan itruwani ilmu liyum dawar kan ena ga takwa wale kan itruwani subhanallah ma dinu ga sabit mati dinu ga sabit be bay mi honna wago taki dunia ga kantatta mi honna fahiwa wala dina durat de fahish kantatta ka di madde muba kantatta ka di madde kangkang dunia kangkang fahiwa wala hatta gos kantatta ka di madde ya khilafa Allah ruhud gannawa alunga sifata hati emi honna dunia ga kangkang fahiwa wala kangkang enge wala kangkang enaya fasih hawegan da waraka tarwaskan nanna waraka tiyai kan nanna waraka darinna aida gitrega hamme jehong enaya
gaya gendam warak nena ke tangwawerikan ituro gendana embima diinuga miha imtihan kurbe fainka diinuhu sulban diinuga ena sahabitu warugada mihi kotuga wajiyam istadda balahu ena imtihanata gada fada gendana ena kurmetwa imtihanata gadawa ei Allah ena deke luwagodi gannawati ena Allah diinuga sabit fardu muslimat din walakan tatakarat haram kamu kabwa pada iblis kamu kairin gue Allah habiru ti horiha waktu haram cek bidanati birugane wajah kamu nyam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kawani diinuga ena sabitwa waraka din deke ena lubiwa waraka istadda bala ena imtihanata bodwa wa in kana fi dinihi riqqah ena diinuga ena horadane warak tila kom warang ada kota diinu horadane itu nama tu kan tu nama tu kafan ibtri ala hasab dini ini ham sunnah ni hai diinu hori mimbar itu mencari kantet tangan fama yubrahul bala bil abdi fama yubrahul bala bil abdi ala yakurmatwa musibah itu filan dane ala yang Allah kurmat korba imtihan taka musibah itu ena itu filan dane hatta yatrukahu yamsi alal ardi ma alaihi khatiyah bimuga iblis fafe bimuga iblis kufafe ndeti hinga bingawe ule mihi kamga ena wajjawadadin ena ya ibu musibah ita imtihanata wakibenata Allah ngaladi Allah luwabudan nawati imtihanata kulimati korbagen imtihanata kanena khitri bima ekhamu bisab ena gefa fata fohevi bimuga iblis kuhennen bi fafainen bi hekotuga hinga bingawe ule fumaddan demma Allah ena imtihan korbawane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis kurbi bima hewlafa soli walan taqwarin dunia ke imtihan kurmatwa hindu mi hunani tike to alladina idza asabatuhum musibah mi hunnaki musibah dengan mi hunnat kurmat janam qalu guna mi hunne inna lillahi ahunaki Allah garunne wa inna ilaihi raji'un adi ilah hadrat ahramin imridani Imakir tu Quran Allah Subhanahu wa taala berbunyi wa nabluukum aditiyabami imtihan korba musime bisarri wal khairi fitnah hiyo kan tahu terus imtihan ta kurmat korba nubah kan tahu terus imtihan ta kurmat korba bahi tiyabami ufa wa fadruhe kan terus kurmat korba musime tiyabami hum inghamanu jiheba derawa kan terus tiyabami kurmat korba musime ei imtihanata Allah Ta'ala insana ena hinghama jihe pada ruhe pada rangadu kantatta ena kurmati kurwahidu ena ge halat Allah Subhanahu wa ta'ala imtihan kurwani hama ena hinghama jihe kahale kantatta kurmati wimadin ena legenda Allah Subhanahu wa ta'ala imtihan kurwani wana bulukum itiyabani imtihan kurwani bisarri wal khairi ranggalu kantattaka muranggalu kantatta heo kantattaka nubaya kantatta kulimati kurabaya fitna wa ilaina turja'un aditimang Allah wa hadratahe tiyabami embri annani Allah wa hadratan embri diyama din kantatta faisada koktelwani duniya ga mihennu hetiba wani timang Allah tiba imtihan kurumattaka ifada kantatta kulimati kurabima tipaya kan kantatta kecceri nuwune wata kecceri wajja kecceri wonwa Allah bayan kodwa ballawaki Quran Allah Subhanahu wa taala ayat bawala wahmuni ayat Allah taala menggoni ahasiban nas mistakun hi kuri hayye ay yutraku emi hundu kollebena kama mistakun hi kuri hayye emi hundu kollebena kama ay yaqulu amanna emi hundu men imam wajjai bunima Kyomen imam wajjai me bonalima ihsabun emi kantatan nimuni kam mistakun hikuri hejje wa hum la yuftanun emi imtihan qurba hamay kani imam wajjai me bonalima ihsabun iblis imtihanan qurba
ebbes musibate ecce korimati nukuraba hisabu emihum dukul lebene kama emihum hi kuri hijje walaqad fatanna alladhina min qablihim hamakarun emihum be kurige mistakum was tima Allah imtihan kurabime fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu iman kamga theduri emihum naki kobayakan Allah denawligat mattaka wala ya'lamanna al-kadhibin adi iman kamga doguwerin naki kobayakan Allah subhanahu wa ta'ala denawligat mattaka insana Allah subhanahu wa ta'ala khalil qurba fa bakir Qur'an ga Allah bayan kodda wahi qurban ga honi laqad khalaqnal insana fi kabad laqad khalaqnal insana fi kabad hamagram timar sadan insana khalil qurba fa wani datikama buraya mudagula mihuriha kama tahammal Quran jihe fadami hikutuga fi kabad mane ki bura masakkata vena turala mudagula mihuriha kama bardas to Quran je mi hikutuga insana khalil qurba ne bima hamayakani imam jayya wali ma dunia ngadi newali ma hisab ngena kantan nimniyenno mi dunia Allah subhanahu wa ta'ala bodasi imtihan ka kurmat qurban kuriga mi ho sama imtihan qurbi kota ehme engawani laqad khalaqnal insana fi kabad hamakarun warabadima bura masukatu tereng diriwung aras to kuranje mi he ke kotuga tima Allah subhanahu wa ta'ala insana khalaq qurbi dengan hengat tegam engawani ya ayyuhal insanu insana innaka kadihun ila rabbika kadhan famlaqi hamakamam tiba terus kadang ya badal kumattaka tiba yaki kadala bura masakit teh Quran jiwa mi ke famulaqi fahe kadang ya tiba badal Quran ehma bura masakit insana Quran je mi duniya burata undagut tahammul Quran je imtihan kan ena kurmatwan ekan tata tahammul kurwe fada hibra azun insana kibaga hunnan jihe kan kirtu Quran ga miyait to Allah taala bayan korte bani demian gawani la tarakabunna tobagan an tobab la tarakabunna tobagan an tobab hama kaharun yawami in halakum an halakat badalwan ibus insana lawad in halakat kain muhunna ibus menyebab in halakat kain muhunna miyadul hitama igawle miha abadu hitama ena tahammal qur'an jena komus waqtin annane hitama tan ena waqtidan waqtin annane sarah surat ga ewa katan bayan korte inna ma'al usri yusra makaharun dati kamayat fasihatan ima abadu ibismiyakat dati kamen nonnan fasihatan annane fasihatan ibismiyakan nonna medora fasihatan mati ule miyahi qur'an nonna timan nimidani ismigotre Allah taala dati undagu takengena ikibenge fasihatan gindawa dati undagu duwastakan Allah yana dakwafan adi dati undagu tahu terega mi dunia ngena ginde musekali kan emima abadus kahakudun ta ilah hadamateng handama korin jehni timage are bar nikkama timayaki Allah subhanahu wa taala ge mulku ke terega wami hik Allah subhanahu wa taala ke bar uri kamu ta hagakan timawani tima metuga horiha kamin nibigendani Allah subhanahu wa taala ge irada fuga wa gotak alun kabul korin jehni emakit Quran ge miyait tahu Allah subhanahu wa ta'ala wah kita bayan करते हैं वनी हकीकतुगा mi ai bagara surat ge sate 217 ay mi ayat Allah subhanahu wa ta'ala mi istakun nattaka maaf karo 207 ay warad ibrat teri filawar take Allah subhanahu wa ta'ala mi ayat tahu bayan करते wa fa mufassirun bidarwani warad diri bulunga tereng insana qabul kuranje haqiqat tak mere Allah taala bayan korte ba am hasibutum an tadkhulul jannata dunia ga imbes mi olani swarga hot mattaka oriha mu'min gama zaki swarga hot hembe chikonya Allah subhanahu wa ta'ala handuma korte ban insana mi handuma korte bani swarga ei adbulo ichekka
Swargai agbodu tanekkan swargaki agbodu tanekkan swarga ede miha ebaji hekan mi duniyega warubadiwa bura masakit he kurang ebaji hekan mi duniyega awna bura ma hewlafa ma tabwawari ma vismuntari ma suhudwari warahavari tabwawari rangalu mi hum duniyega walafikan emi hum bes swarga hod mattaka warabura masakit he kuffakan wani him Allah taala mengon am hasibtum tiabamin hi kurani hiye anta dukhul jannata tiabamin swarga wannane kama walamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum mige kuri mi duniyega golfadi mi hunna gedimawi kantatta dimawu makanula mi hunge tahammal kuri kantatta tahammal kuru makanula mi hunna gedimawi imtihanataka musibaita dimawu makanula ei bes kamen ne tiabamin hati befa kulliya swarga wannane kama hi kurani Subhanallah. Emlima mi ayat takum yegeni mi dunia ki imtihan ki boccekan haqiqat dawas Allah subhanahu wa ta'ala hadratun Allah alakan hiu rangal gotem mimar korban irada korba finama e ala imtihan korbane kan Allah adi imtihan tahu sabun ena kufa hada fussawa iblis wafa inni mi gotuga mi dunia ki ena gendawani kan Allah ta'ala e imtihan nabiyuna rasulullah sallallahu tabawari mistakum imtihan qarifat massatuhumul ba'sa wad dharra massatuhumul ba'sa wad dharra waraddati undagu kantatta intiha bolisi musibah taka dati undagu kantatta ebe kanna kurmati wadaya genduwe wasulsilu adi gada fada zalzalai bing helmun afadai ibe helmun faatile dahum bingano demigen dia fadai ihawus imtihan terbodoh demigen dia hatta yaqul ar-rasul walladina amanu ma'ahu imtihan ta warga demigen dia le bodoh kamu rasulah kare gfan ribati be helmun bidaro jamu danne be helmun mata nasullah den kumbirakum bawe naswallani kamyabanna emima arumen yaqin korwi Allah subhanahu wa ta'ala ge dimati sahabu tibe hoja faalun Allah kamyab debwan nasud debwan wagut kolen nagafan hen nawas Allah subhanahu wa ta'ala nasud debuni haggan nasud debwan hagu tuga hunna miha ena irada kurbiya hagu tuga hunna miha naswannana wagut kolen dasbagin dia kamgaris kitu Quran ge mi ayat Allah subhanahu wa ta'ala ikan kam taharukut bani ada inna nasrullahi qarib hamakahun Allah bin nasruni warakatuh yasalunaka madza yunfiqun emi hum kale fana ruga suad dan nawan te madza yunfiqun kongittu Allah moga heda Quran Allah moga sawaban gedi Allah ga hadruhun darmayan gedi kongittu heda Qurani ibe kalun kale fana ruga suad dan nawan te قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل الله تعالى ينغوني هذيك فانو بدار واشة تيابان الله موغا هيدا كفيك قل ما أنفقتم من خير هيو كما كفوا تيابان كفي هيدا ما ينبفين هذا كوري كما قال الوالدين والأقربين قايتما نرى واليتامى يتيم نرى والمساكين أدي مسكين نرى وابن السبيل دتور نرى وما تفعلوا من خير هيو كما قتلين تيبان كفي كم اللي بكم في كم فإن الله به عليم فهي حمقه الله كم مولد نوري Allah Ta'ala mola ekamit denodikan noe Allah moga kofi bes hede maddi hede kamgavis maunavi hede kamgavis maunavi hede ka misalaka mi hegge korimati hinitum venu eyo sodagate to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heo bahem mi hekam venu mi hegge munumati ga hinitum venu er maunavi sodagai ailleve gala fenna sodagai maddi sodagai Sodagat terega hinga huna sodagai mustima maruma famgas
دائما الصواب بيهم صدقاء بسيطة طريقة بما اللهم هيدا قرآنكم بجتو كذلك فان ريوغا إبن سواد النوات كذلك فان ودار واره تيابا بيهم هيوهم بترين هيدا كفيكم بجنغي ما يبفين نكوري هيدا كم غابس أدي غايتنا بيهم نكوري هيدا كم غابس أدي يتيم كدين نكوري هيدا كم غابس نكمة مسكين نكوري هيدا كم غابس أدي ابن السبيل لتولي نكوري هيدا كم غابس وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم هيوكم بترين تيابا kuri komme kame komme hede tiba kuri komme kame fa inna Allah bihi alim fahe Allah ekame molat dene odi kannawe ekama kan ajru debani Allah subhanahu wa ta'ala tiba mi hunna ekame Allah subhanahu wa ta'ala fuddawa debani qiyamit hoga ekama debban onna furihama jaza ekama debban onna emme furihama jaza Allah subhanahu wa ta'ala tiba mi debani emmi ma hewa kama kabwa pada iblis kamiga tiabami hum hede korum kamga wesahin kam korum fasno jihese ikan datta korum matiga tiabami hum qaimati beshe dinkiri tum Quran Allah subhanahu wa ta'ala bagara suratu ge duisita 16 ayat ni bayan kuddabani waram muhim wahad duisita 16 ayat ga waram muhim wahad ge bayan kuddabani kutiba alaikumul qital tiabami huna hangram fardu kurwije wa kuruhu lakum tiabami yaha ruhe kamin nune hangram kurungi tiabami yaha ruhe kamin nune kam kos tiabami nango hangram fardu kurwije demyang gawani wa asa an takrahu sayyan tiabami hum nuruhe kamin tiabami hum yaha gayanwa hinhamanu jehe kamin wa huwa khairul lakum ebedane tiabami nango kamaka Ibadana tiabami rangalo kamuka wa asa an tuhibbu sayyan ay tiabami wa rabbuna jawabi qur'akam tiabami wa gayawa kami tiabami wa qur'ahi wa kami kamaka lobi qur'akam wa huwa sharrul lakum ibadana tiabami na gohaka tiabami nubayaka ibadana gohaka ibadana kam wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah denolikan nawni tiabami hunaka kantattaken nege ada kirt Quran ke miad ga mihri aman imam wajhe ka do qadra imam ka do qadra qalifawa muhim kantat te ke wa Allah taala bayan kurtabi hamram Allah taala ngami hamram Allah fardu qurba fi anna sekama ki tiban haruhe kamit kamukan ure hamram qura kabbe hamram qura kabbe nu do misala ka hamram qurun i tiban ha ruhe kamit kamukan ure wa huwa quruhul lakum tiabami ha gayawa kami nune wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum alumen nuruhe kitab kitab kantat alumen gayanwa kitab kantat alumen na wala hewa laba faida ekuli fawati femi bai faharu mihum alumen mifennani wa habiti wala qurahin wa kahala kantat mihun na iba kurimati be ennos ena den e Quran jehunima Qurani emme fahago tuga e bor faida e libe khale ko takam mi ni bikin dia dia one alhamdulillah timunna hi kori ko ta mon khilaf ro mi fani timunna mon hi kori ko timunna hi kori mi marang lo kamen nung kamare hen nawas timunna hi kori ko ta mon tafaat ko ta khare natija mi ai warar rangalo ko na mi fani warar rangalo ko na Allah taala ngoni wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum tibamu nurhe etak kami tiabami na muri hewa kan tambeta wa asan tuhibbu sayyan wa huwa sharrul lakum wa for mihum wara qurahi tu qura kan tetta wa for ega natija gos ku ngeba tebeda tiabami na goha tiabami do bi qura etak kami wi tiabami na goha ka bedan rombenu mi ayat gaji ga wargina bay misal to ga macam badalang hennos mere wa ta fa wati be dengan dari aku mi ayat tadi kalau orang katakan misal mereka masih promen mayu Allah Subhanahu wa taala kalau mendaki kirti Quran dan murid main ayat tadi libide filawat dan berhasil Quran yang pada bas subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.